Assalamu alaikum ат сүйүүчүлөр, жылкы күйөрмандары. Бүгүн Жалал Абад областы Нокен Кочкор атанын өйдө жагынан Көлмөн жайытынан туугандар. Ушул сиздер көрүп турган көрктүү сындуу мындай булут сөйөттөгү ак боз ат сатууга чыгып атат. Көкүрөк баштуу, чатка аяктары кенен жакшы экен. Азыр эсинен жакшы кылып маалыматын алып беребиз. Туугандар, маалыматын алганча сиздер каналга катталып, жакшы ой пикирлерди комментарийге жазып, ушундай бир улагы тамай жоон жолпу көрктүү сындуу ушундай боз ат издеген тааныштарга видеону бөлүшүп кетебиз туугандар. Анда эмесе биз эсинен маалыматын алып баштай беребиз туугандар. Укам, сен ат токтотпой тегерет бастыра бересиң, а? Sekin bastır. Anda emese malumatını başladık. Bulat, şula, bozat. Aha. Yaşın altası de bultur bergen, bultur boştan alıp kelgenmin. Boştan alıp kelgensen, ha? Şimdi ne? Şu galda çağ, oynaştı. Ulaka çağ oynadı. Hazır jetası boldu deme şular aytkanына караган. Siz özünüz daha жылкыда чоңойгон ишинен дагы көргөнсүз да, ошондой эле чамалуу, а? Ооба, 7-8 ушундай да. Жакшы. 7-8 болуш керек. Тоголу таза. Кайраттуу гажир жылкы ушундай. Гажирлеринин аксында бар эмне. Улака немелери жакшы. Улака кирип чыгыштар, а? Бул катаңат такшалып чабылып жүргөн ат экен. Аркасынан кууп тамай чабып жүргөн жаш балдар болсо аркасынан кууп муну ошо өмүрбек эдилер чабып атты. Кышында? Ооба, элди эле көрүп аттым, аркасынан кууп чабышып. Ооба. Алып атты, өзүм деле көрүп аттым. Жакшы Кудайга шүгүр. Буган ытылат. Мындай жоон жол. Баягындагы бир жантөрөгө чыңыр кыздым эле, сатылбай. Балдар атай эмне берейли өзүбүз дегенден кайра сатпай калып калды эле. Мында кичине акча керек болуп сатып билсекпи, элге чыгарып көрөбүз. Пулуна чыгып калса сатылат дең, а? Сатылып кетет. Болбосо кайра күздө дагы ат алышыбыз керек дең. Баары Укам, секин биздин алдыбызга алып келип токтот, эми атты жакындан бери жакшы кылып, бою башын, каш кабагын жакындан тартайлы. Болду, ушинтип токтотор. Окей. Көкүрөк жаман кенен экен ака, а? Көкүрөк мындай жакшы. Окей, туугандар. Өйдө ылдыйга минсең кумардан чыгасың. Баскандары камчына кылдырбайт. Оңдолору жакшы экен. Путголу тазабы ака? Теленген жерлери, урунган жерлери. Ошо шалып аркандалып турат азыр жерде. Онулары ошо кичине түшөт. Мыналар, а? Арканды изи, аркан байланган үчүн. Атты нары бурчу, оң жакка бурсаң, арка жактан тартай. Болду, ушундай токтотор. Алдыга кичине бастырбай. Болду, мынакей, чатка аяктары. Жакшы, мунун бою канча чыгып калат ака? Boy bilmeyim kan tartmadım boy ne boyum 1.55 de bergen de 1.50 nar verilse de. 1.55 boş gerek. Murunkuda emes at arık. Bul aka semirgende oşum tanımay kalsak gerek bul attak ha? Çok tarkanda alıp durat da. Aka aygırları kanday eken bunun? Aygır bilmedim. Bu yıl şu aygır koyamın dep hareket kılıp kaldım öyle. Peşenesi açılmadı şulattın, aygırga koyulmaya kaldı. Ağa buğa bereyinde özüm koyam dep attım, özüm belki былтыркыükeme satılırken 50 yerge satkan karagaş kattı. 470'ge satkan atım. Kayra koydum da 50 yer akemeyin aşağıya kettim dep ketip kaldı. Şu menen bu aygırga koyulmaya kaldı da. Şu aygırga koyup kulunu alsak bu dep at geldi. Aşağıdaki. Karabayır var. Taza özünüzün kırgızlıkıdan, ha? Şimdi çılkıda. Aka bir koyup çaptırıp koyabız bu je turup kaldı bu. Bir aydan beri arkanda alıp durat bu. Nazım bunu olanı bu kötörüp kedet bu. Alıp kaçıp ketedi bak, ha?
kalbay kala. Nar bastırıcı. Gitti albay kalsa gerek al. Da qisqara qo'yib ketchi ko'zing Koyerçin yetmasa. ara. Bol tart. Siz aytganda chinda o'ylab shu gajirchilik ekan aka bu. Gajirchilik ekan. Nimede жерден алгандан кийин жаман качат да жаны чыккыдай качат. Uloq ashib qolgandan keyin ha? Алгандан кийинчи. Ha. Ептенсең ептенип калдың, ептенбесең мойнуң кайрып кетет да баягы тезирээк тикеленишке аракет кылыш керек. Ha. Aka o'zi bunday go'shtujuluq ekan aka buchu. Nozimni orig'inda ham shunchalik ekan, ana semirgandan keyin o'sha jonor ketsa kerak aka. Men olib kelgende jillab turdim. Buyur arqat o'ydim. Ha. Ayrıga koyamın deb alegintip arqat o'ydim edi. Qishqa buyoqqa yerda bo'ldi, uloqqa chaqib ishdi. Aha. Jetim uloq ashli bo'ldi uloq bo'lib. Jigim o'tsa chaqib. Aka bunun bosin qancha qo'yasiz ham bozatni? Bozatdın akçası 180 bin. 180 ming so'm. Okey, bozatning bosi. Yol jovasına koyuvam berem. Aha. Azra. Okey, bozatni qo'ldan kelishincha tatdi. O'ng joqqa burib qo'yg'in. Ha. Okey. To'xtatar bo'ldi. Tamam. Nu jambosh jilikdek rakat chiziq bo'lib bilinib turadi jonivorni. Semirganda to'lib boshqacha bo'lib ketsa kerak-chi. Ko'krokdori chiy qo'ygandaylar o jonivar. Ana bularning bunaqa Jallobat, O'sh tarafdagilar ko'pincha otqa buğday menen nima berat ekan u? Arpa. Ha. Maka bersang maka jebeydi. Anan arpani maka buğday qilib bir qapdan tatqizib kelib qo'yadi ekanda, bu o'shaga ko'ngan ekan. Ha. Shaq qilib beradi ku. O maydaladi va? Anan ko'pincha o'sha buğday menen arpa jeydi ekan, maka kishnadan qo'shib qo'yadi ekan. Anan jo'n maka yesang jebeydi. Shu buğday arpani berib o'shantib kampir bag'ib yurgan ekan bular. Tapasi qaragan kampirni ham ko'rib keldim. Cho'meni olar ekan o'sha bag'ib. Qishda baldar uloqqa chavadi ekan. Hozir chelakka nimaga jem uylanib qoldi shu torpa sorba. Tatqizib beradi ekan. Okey, to'g'onlar qo'ldan kelishincha ma'lumotni oldik, tartdik. Bundan agar biz ololmay qolgan ma'lumotlar bo'lsa, aka o'zining nomeri ekranda bo'ladi. Aka o'ziga chalib baylanishib, sodalashib olsangiz bo'ladi. Putul toza, densoligi zo'r, xudo xolasa. Uloqqa kirib chiqishlari zo'r. Bunday minozlari jetilib qaraganga to'qib mingani bostirib yurganda bunday olib ketib odamni olib qocha turgan odatlar yo'q ekan. Mingani qaragandari jo'sh ele. Taqa-paqaga dele jo'sh. Ana nimgenda shu bu qamchi istetmeysin shu ot o'zi qijiri kelib qaynab turqog'isi kelib intilib turadi ekanda. Silkinib bo'g'zini shu suldurib qajib turadi. Odamni ko'tarib qo'yadi. Yurgisi keldi. Qijiri qaynab turadi. Bunday peyli var ana. Ona jama peyli yo'q. Hangichiligi bor ya, hangi. Chingirtdang ha? Hangichilik qiladi. Ayg'irga qo'yilgan emas ekanda bulatni. Jallobatni bozor olganda ekich bola men olgandan siz olibsiz deb menga chalvatdi bular. Biz ololmay qoldik, siz olib ketib qolibsizlar. Qayta Mo'mbek borib qolib turdi bular. Ha, bo'ldi. Bozoringizni bersin aka, yaxshi sotib oling. Agar biz sebep bo'lib kimdir birovga nasib bo'lib turgan bo'lsa, olib borgan yerdan bir berekeli yaxshi otadan bo'lib bersin. Subhanalloh, birovga.